ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka BDWS Career Academy kan penlong ya Meghalaya Scholastic Aptitude Test haka khatan riu tarik upanai maj haka porship ho bajem step hashulong tura bat cleariat. Keren kulmar baru buat kamtam ban kentho iki candidate ban kentho iki leader ban kentho iki baik parti ni hak husiar ladang im tip ha ladang im not ban yeng sakhi kamlong ke bawah. Kum kajing penkre ya ke election Lok Sabha ke Bansolong haka khandai trik uyayong araja pusau. Ke Meghalaya Pradesh Congress Committee haka arpoi trik ulber araja pusau. Klalum lang ya borok ki district president ki block secretary baki nong yelam bah khamat ban pensyai ban penskot ho bakim de satya bangkran kulmar hakiran sari lap election. Kini kajing pensyai jong ke MPCC shikinong kit kam jong ke parti kalong ban buat renti ya kajing betha jong ke Election Commission of India. Ila raiba haka atusan trik ani kerteng. Ini tep ke jo usni la de cha kalau wisro jadi batani ha slong ro. Kejingku joni ba khot igini meeting ni la khot ya baro ki district president joni ni khot ya baro ki block president hakini ki lai kun group di constituency. Bat ni khot ro kat tu kat ni ki secretaries ki jong ke party. Jadi tu kalau ban pensiun tu ya kinong keren joni ki ban keren haman lagi kendong konsort jong konsensi ban batai ro iki kumno ban keren inde ban keren kulmar ting diberi ki ban mon ini inde da keren kulmar ki biru ki tintai tingi request ki ba inde ban keren kulmar inde ban ben mat kho nama ni ko kongres ni favorite ki regional party kiwei ki party ki ban keren ka ki mon ni pat hapo national party nya perkhat jika pemerintah perkat kepada syair tinggi berbor ni ai ke training hakini ki por belajar si benai mencuang ni ai training ni ki district president juni ai training ni ki block president juni inde pangkat kumat tementaro ke state level kamtam kene ke konsumsi nila on iki badai ban keren da kor ke borong dai ban tipro ke bangi keren namar ke national election ki dai ban tipro ke kicing kuat jeng angnur jong ke parti kongres la dini poi ke bor ban yarap ila batai ki menne na mentah ka jing tip ke jong ki babon nin sa airo ki kot kisla ke manifesto jong ke kongres nin pat lunch henry ki jing don kam bade ban include ke manifesto namal ka phase 1 ka di hang ne kala nin sa ai kitaro idang yo menin namar hadin bala declare election ngadang wan delhi menin idang yo menin tengah ingin translate nak pareng cakap kasih ingin sesam ki appeal ki ba le na benta jong personal appeal ro ni la de le in pa print kemen hapot citeo ingin sesam ceki nong tre jongi kata ke jing tu jong ke meeting ban di perkat ki plan ki policies ban keren ban ha ke jo ke for ban tristom te nga yo sngau ro ni la yo sngau ro kasur jong ki nong tre jongi hapot ground reality ke la pen i ro ingi amar ke jong ka polling stations la ke jong ka district la ke jong ka consis ki don ki jong ki local policy ki local issues be ki don ki la pensio ini ngala sibi kata nang bagindele kan keren keleng ni meeting ni la pen pendon kami kata ke jong ni ada ni ya don lang ni kerpat iki nong keren joni ki leader joni hapo ki area ki bakar inde ban keren kulmar ting ngila ban job ngila ban rentang de kecing keren de keren kulmar baru bor kamtam ban kentho iki candidate ban kentho iki leader ban kentho iki baik ki parti ni hak husiar ladang im tip ha ladang im not ban yeng sakhi kamlong ke bawah kumjo ke BPP ru ka suong baki pastor ki basam kiat le kata kala ban menra ka jing siau jong ka balang baro ka we example ke di ban ong ke jo ta pastor le ni ta men pesan ubalek nang ba ka balang kan take actions kan sim ka actions yang nunu balek kita ban su ong ba
tuman besan nu samkiat tumut la pen I ba barok ka balang ka samkiat kami hapra aba kijit teman besan di kisnam ka simpor banjit teman besan di ki spangut ki bru ki banishim menta banjit teman besan uteman besan utrei ko ka miok tu lopra ki tristom ka balang ka kiu lata ki teman besan ki pastor dan ki padar ki katekis ki klain teban keno ki bru ki batristom ki batrei klem sim tulok te ngaro ngam sio ya hapra te le ka VPP ka slor ka klain ka desisya ka parti ka banile ka deban ong bo euta balik kum kata kenapa ngiro ngin don ka jing sio sania deban su ong bo ong uta kalau kam kai kinong keren ro ka pen I ka ideology jongki ka ideology jong ka BJP ka deban keno I ka parti batang ka BJP ka bohok ka ideology jong ka VPP ro ka joy tangki bohok barok ka ki batuk sudah kami hak reha kene society jongi nang de bohok kamlong ra te kide ba pen I ke e ba ki le kide ban pen yatho mano ban le knang bangin so o sisa ke jing kren jongki ka de ka ba de menta su ong kumta ta nga bohok te botu te e botu de ban batai su ong nga bohok te pat uchim samkiat ta klami tho ha e usam mano usam kataro kamlong ra te de ban yatho knang ba ka de ban don kum ka parti ke badang senang tumai ke ki ngiso tenat nan demi ki parti ke batumai baki ba ki dia option ki dia jet de ha keju ko forward mare mi pat astam keno ni de masuk thoro la ka tlot ka balang ka tlot ke society jemi kani kanam ta tang ni hapo Meghalaya kan ta boro ko kin dia ro opling ka balang kum kata te ki biru ki banget kin duna ki jingi ka balang ki biru ki banget jing sing kin duna tinggal I menek sing tok keleng mentai ki perlu ke aslang atap ke balang bakar kene parok kene ka saindur baka BJP kala plan do mencuaba de ban atak iki ki parti de ban atak ro ki balang de ban atak ki ledar jong ki balang kenang ba ki bru kin do jing senia nang kin tlot na society tlot na kejek pendrem bat kin ai sa drugs kin ai sa kiat bat kin ai kum ta ter yo nong ki simet armet ka do nong society barok kawai kata ka de ka jingma pengidon kumakalong menta